Kanchia tangin tunaya Nepal ramchu abuai lui maya anram shuai tu chen khatchu Mipuiin khawlaia ansoi sak hlum ba ka an finance minister te thlengin Mipuiin khawlaia uichau angmain an hnukwala an kotkaya te chuan an minister te thisen abon noi maya anram shuai tu chen khatte ro an van nei hlava helicopter a shuai chu man te po an omnwalani Nepal Mipui thinrim na hi asaw sang leni turani anram shuai tu te mai nilaw Nepal tana mun poimo an parliament house te thleng hal chiat ani a mit khap karlova khovela mun moile Nepal tana mun poimo lai chu mai wapa achang zauta abul pui dik tak media anla puan chat du zen lau chip chia takin abul thum nen kan ngai tha hodona chumi ma in tunlai khovel ramshang shang inkara le anram chunga boina na satak achuak meka Israel, Russian, Ukraine te tin Indonesia lampo an parliament member ten anham chat na anti punawanga anram Mipui ten lung oilo na lantirin an buai a anram Mipui nol pui rethe na in atuam lai le nuthok tu shang din mun chave de uzo ka hlan kai ve hun to pui sawang chhuan lama ngai tha chung sia anram shuai tu ten anham chat na tur lama chak taka ma anlak le si awangin anram province somthum pariat jinga somthum pani zeta lung oilo na Indonesian Mipui ten anlan tir mek boka French Roma la President Emmanuel Macron le a state sarkar laka lung oilo na lantirin pol shang le Mipui ten an ko thler mun shanga nor an huai hot mek boka India ram nge po Russia oil a leilu zela wangin USA tariff 50% lain minti buai chaumek zela US chuan hleinei takin India laka tariff sang tak maila in ramdang Russian oil le gas thanem tak leve te chunga ati lo chu India laka ati chaumeka mithiam zok te soidan shanga changin USA foreign policy hian niam lam apan mek zel ni in an ngaya India chu tun ma a akum ngai lo China tinen po anin nim nai pha thar viau mai ni ome India in ngai lo Pakistan ngai po ram chung le a chenom Afghanistan nen buaina an nei mek buka heng thil hi soitur tam hle ma se kanram chen om Nepal buaina hi atlang pui ngai tha in ilo thlir ho thuakila Nikum kumsang ni somni pali khan Nepal Supreme Court chuan thu chua siamin Nepal rama social media shang Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, X le adang te chu sarkara in register turin atia Nepal ram chunga heng social media company mi le sa biak po tur le lung oilo na an thlen na tur biak po theina anda tur ani ti in thu achua chumi nu zela chuan kumin ogas ni somni pariat khan Nepal sarkar chuan thu chua siam thotin heng social media te hian kar khat chungin sarkara injak lu tur le ti fel ngai zong anti fel turani ti in social media company zinga hian tlem te cho injak lut man an oma Mipui ten kan man lar tam zok Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube le X chu anin zialu man lawa wangin Nepal sarkar chuan anrama akhap ta bur mai Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chuan thurorum zet chak chhuakin an sarkar tluk na hial po thleng se he khap na hi kan hlip chuang lawang ti in atlang au dum mai ni kha Nepal ram sarkar na siam mek tu te hi ei ruk na le hlem hlet na konga chuan master tak an ni hloma anram shuai tu te le an fa te khosak sang tak mai chu heng social media hian mu tur atam a khovel company lar tak te siam sana phekhok thomnu le ramchang kang tak an kalna te chu social media platforma antar lang ol lawani chuti line anram mi te ero retheina ina tuam ni tin thunga anram Mipui nol pui an rethe lain sarkar shuai tu le an fa te chu US le foreign khopuya zinwakin vlog te siamin annom chen nun chu chapau takin antar langa chung thil te chu anram chalai te le social media mangchin te chuan du lo hle in an ngai theilo hle buka heng sarkar shuai tu te le an fa te omdan chu social media mangin an chalai rwal te chuan an beile china chalai rwal te beilet na chu mitam takin thlerin sarkar laka arukin anlung oilo na sa hle bok
anram chalai ti chuan thei to pa be zelin anram hun shang shanga adar na sa hle a heng bele tu te channel siam te chuan view a hlo zwal twal twala sarkar beng hial lo thleng chavin anram supreme court thulo chwa to chuan lamin chopchel takin social media shang shang te chu a khap tabur mai ni heng sarkar thu chwa khi an chalai rwal generation z Gen Z kumsang khazakwa somkwa pasari achanga sang ni som pani inkara piang soina ten nasatakin dodalin social media khapchu anrama corruption nasatak tak tarlan na ani awangin sarkarin akhap ani thule social media khapchu corruption vullen tumna ani ti in nasataka dodalin Nepal ramchu abuai chhauta mup mai ni Nepali hian lal an nei china anram hi akha tokin abuai vereng chin achang le lal chung ko opna hnuaya omin achang le Mipuiin ro relna democracy angin anram hi akal le ang chin loya kumza chuang fe mai lal chung ko opna hnuaya anom hnuwa kumsang ka zakwa somnga khan anram Mipuiin chu lal chung ko rana dynasty laka lung oilovin Krishna Prasad Koirala Nepali Congress try to huai hotin lal chung kwa chu an pai thata a Nepal rama democracy andinta ani Rana dynasty hi kumsang khazaria somli paruka changa kumsang khazakwa somnga pakhat chen khata chuan kumsang khazakwa somnga thleng Nepal rama ro anrela anro real dan le an khosak dan chumi puitin khamto tak zetin koirala hau khian an phet khata ani ole zofa te tana thulomom tak shil cheuka dua le thei manga izong le sumdong te tana kumsang khazakwa somsari pakhat dei to din liandau auto works te chuan zofa terwal ona phushu turin khovel huapo motor rin tlak ashok lailen dealer anla a mitam takin vanai nan an mang to a anla lamek zela vanai puina na mangve cheu turin kadu sak pui chewa tuna hian discount thatak an pe meka loan manga leidu tatan osam takin an boy pui sak thaya down payment yamle pungtlem te mangin ashok lailen te hi ron vanai pui ve tele tun nai lokagan la tak monster ashok lailen anti mai Ashok Leyland motor 1925 gearle differential du tu samarin langram kong milasiam nge me chu liando auto works tingi hian hey an cha thleng ve ruk to nya o he 1925 chipar zat hi cho engine chak cha kong chho ula chang thaya zola achak dan adanglom chuang lo diesel le adblue a hek lo bi grau te hi anei tu tan chuan along oi thak ria he don te sin a ke ta ya ri radial le nylon bu than tur oma thalak mai ni lo amun nge fia ngam sak 1925 chipar chhana tam tak fia turin liando auto works ange hian ilo enve chho do nya o kumsang khazakwa somnga pakwa a chuan lal chung ko ro rel na nilavin democracy a anin leta koirala hi prime minister masaper ni chunzomin kumkhat or ro arel nuwa akumle kumsang khazakwa somruka chuan lalin kha chhong zel zingami king tribu wana fapa mahendra bir bikram sha dev chuan Mipuiin ro rel na chupai tha in lal op na hnuaya an omle ta ani huntekal zelin Nepali Mipuiin te chuan kumsang khazakwa somkwa khan democracy ngiatle in an boy chhole ta a twal chung indonete chhuak chawin hun akal zela kumsang ni pariat khan democracy chu tungding sarkar boy chuar takara KP Sharma Oli hian prime minister din mun alwa chhauta ani Nepal sarkar in social media shang aben nuwa niriat thakwa sangni somni panga Monday zinga changin Gen Z te chuan Kathmandu khopuya Mipuiin an pungkhom tira atira chuan lung oilo na hi ralmuang takin akal ni inalanga anu dewa Nepali bikers group anti te chuan buaina ron chok chuak chawin akang kai zela mun shanga buaina chuan thla azar chhauta ani social media shang le Mizoram chungeya kan media chen khatte pon social media an bena wanga buaina chuak anga an tarlan lain interview tem zoka chuan he buaina hi hunrei to takachanga in mung chhauni inalanga kan tarlan to angin anram shwai tu te korap lutukle antu le fate nuam tolna sale sarkar hnuaya na shang lak tura michal langte tu le fa andu sak uchuak china wangni te in an soizokani Nepal Mipuiin te hian an sarkar hi an ninna arei to hleni inalanga norna huai hot turin rem chang an mulok theilawa an sarkarin social media an benta ka chuan a hun takani ti in heng buaina hi a alhluai ta ni inalang Nepal Prime Minister KP Sharma Oli chuan
thuro rum zet chak chhuakin an sarkar tluk na hial po thleng se he khap na hi kan hlip lawang ti in intipau khau viau ma se mipuilung oilo na chuan zualam apan zela Mipuiin thinrim a hlawa wangin social media khap na dan chu sud le hnu ma se Mipuiin thinrim akal tluang laklo heng athu chwa hian omzia a chuang lawa Mipuiin an du per sarkar pai thatur chuan malam an panzela nikwa thlakwa sang ni som ni panga khan Nepal PM KP Sharma Oli chuan banna a theluta Mipuite chu anram shuai tu te chen na in le Parliament House lu khungin an hal al hlwa mai ni Nepal PM ba ka hian Home Minister lekhak po in banna a thelut ve ngal boka Nepal khopui Kathmandu a hian tiam chin omlawin curfew puan ani chhunzoma mase he curfew puan hian omzia a omlo hle a sarkar building le political leader te in an be chhunzoma PM achanga bangta KP Sharma Oli chen na in po an hal tel boka heng buaina kara hian Nepal khotlanglam district a jail pani achangin mitang tam tak an tlan chhuak boka a chen te phei chu dam chung tang tura an chung thu rel to te po an om nokani soito angin nor huai hot tu te hian president Ramchandra Pondel le prime minister Oli te mimal chen na in an hal nu hian president in chunga le akot twal vela wakwalin thiltam tak an ti chhe a Nepali prime minister Hlui Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda le Sher Bahadur Deuba te chen na in te energy minister Deepak Khatka te in po an ti chetel boka tholeni khan norna huai hot tu te hi anchena zwale mo ti turani a an khopui Kathmandu a mipui pung khomin parliament building an hwa lai chuan police ten nor huai hot tu te no kian an tumna lama mipui lama silai an kap ni inalanga buaina tizia om tumin police te hian rubber bullet tear gas le tuiphu na chi te an manga report chen khata chuan heng rubber bullet mai ni lo hian silai pa ngai mangin mipui te hi an kap ni in an soiboka heng te awang hian buaina aso sang ta zelani social media shanga report danin anglawa heng mipui thinrim hian police pathum lai an soi sakhlum thote po kan mu kha Nepali kanti Gorkhali kanti bokte hi namhuai sen tak mai ni a British East India Company kanti India rama po British lal ai o rorel tu tenen po khan buaina nasat tak anlo nei to a khati hun laya sumdon thiang tak British East India Company te chuan Tibet nena in sumdon ton andu awangin Nepal ram hi anlo ngai thelo hle to a chuwang chuan anram lal Bitwin Ryan Shah hian Nepal ram chu pum khata siama British lian mek lodan le chu chulati a ti chuan anram lal chuan British lian zel do turin Gorkha namachangin sipai rwal adin ta a heng a sipai chakna mangkhian anram lal chuan Nepal ram in chendar nuai mai chu azom khom tir le ta a British hau chu anlo do le ta ani British nian chuan anin do tange ya manro chang kang jok nei British chuan ni na changin inrem na an siam ta ani mase British sipai how tu te chuan Nepali how huai senjia chu an mu mai hek lole an captain here say chuan Gorkha te hi nampau khau ril runget nei rin om thoi boxi anni ati hial mai ni British how chuan Nepali chu an sipaya tang turin an som chauta a Gorkha tam takte chu British sipaya tang chawin antan la ezon nangel ngit ni theina aloni a British how noya chuan sipai chatak le rinom taka an lo chuak ta a tun thlengin Gorkha regiment ti Mipuiin ming chatak in hun an lamang zelani namhuai sen anni na chu tun nuwa po hian alang chhauni inalanga anrama eiruk na le hlemhlet na ti chu atakin andawngama social media an pholanin adailo china chuan nasatakin kudzung pui manga mani du dan soimai lovin atak ngein anche chhuakta ani heng buaina kara hian nor huai hutu telam hian California deute po an nei thu tarlan na chen khata oma news channel chen khatarlan danin prime minister Hlui Jalanat Khanala nupui chichokar chu an chen na in an hala wangin akang tel ni in an reporta nor huai hotu te hian shechuak nu no in rang takin Kirtipur Ban Hospital Thenpui ma se ahliam tuar lavina thi a apasal PM Hlui Jalanat Khanal ero achen na in kanral ma hian Nepali army ten an chan chuak manani
social media alang pakhat an minister zinga mi chu an thomno phel sak ani hnuwa tuya an nam thlak lai video viral a oma hei ero hi chu soidan shanga oma wangin thudik takani MT shiat a har sari thunga heng buaina hian mi somni chuang thito in hliam hi zali chuang anom to boka nor huai hot tu te dudan angin kan ti don nge anram sarkar chu nili chung lekin atlu cheder maya anram shwai tu te po mundanga sahim na zongin antlan chemek ni inalanga ram shang shwai tu te po in heng buaina hi re se an du le a tuna hian sarkar ber atluk chat ta ka wangin shwai tu lai lok tur andam mek ni inalanga he thubwa sailai hi chuan thu chiang ala om shi lawani ram shang nam shang te an buai mek kara hian keini mizoram po thalai beidong kan tam chau mek zela kan ram shwai tu ke kani tia ram shwai na chel ngam khopa in ngaya in candidate ngam te hian kan ram jim te hi malam pan pui tumila indu sak bik na le ati theifa ti tan chawa mathlir om narama kan chwa chuan thalai sang tam tak thin urna hi kan tong bowe ang ti a hlau om thalai te zinga ko zung pui chawa ramve lo hian tom ngai angai huna chuak the real tram ngai na huna real tram ngam tor achul huna mashwai ngam ni umila hlau na thin lung le thau thak ni hlau wanga thil thalama mani duang po tingam lo nun chi om zia chu nangma bokini shiat kha thuziak chale thu soi cha apoimo nemek mai chu aya poimo chu kan thu soi anga omte katiang kan ti chumi angeya hlotin tir te hi apoimo zok fawani chanchin lom om tam tak shil tur che kan nei lo hei ero kan shil thei che tata hitachi chuan Mizoram automobile workshop upaber liando auto works chu dealer tan anron mangta tata hitachi excavator eng model po mamo na ineni chuan liando auto works si panla a chan na an lo pe ang che rubber track pads mang kong black to pa har sat na nei velo po kol tu an ni tata hitachi mini excavator hi bungro choi son nan achang kaya in mun pankhur kong le tui kong le na tan du thu sam ani a lo le hwan nei tu te chian van tang tui luan kor le bol ho chin fel nan man anin ti mu me kani liando auto works chuan tata hitachi spare parts sa har sat na itolo nan thei top chwa pui che anin tiame liando auto works tata hitachi dealer for Mizoram zema pok le school pui kon mission veng aizol